ole iPhone a mizo tonga ti zia theina kha ka hanti vele do na tuna kan phone man hi 13 iPhone 13 ania te chuan uluk deuin kan lo endon nia ama sabira chun application store a kan luta app store te khan ani maya kha chu kan revek turanga ila ta hian swift key ti kha kan type anga swift key hei lo lang hal me chung ber kha swift keyboard hi anhoi zok hi nia kan download photang te chuanin khoi koi ve neu ngai te nia hi ti sual lu tu kom thei lo thilania mani pon in en te po ngai mai the setting hi ke po ka man ngai lo thilania te kan ti chin phota ti dik lo mol te po mai the ni ti chuan kan download zo swift key hemi application a hian kan lutang get started kan te chuan hi not now ti hi ka met mai ke chuanin adang hi chu ka met lem lo fa chuan tan not now kha ka tele me yes ka tele me lai chu yang ma poi thamam lo tu ra ka ngai dewa te chuan ho ti hi kan click le anga hi setting khoi dan tur ni te chuan kan back chu ka kan minimize a phone setting a kan luta general a kan luta chuan hnoi lama keyboard ti hin kan lut lenga chuan chunga keyboard ti hin kan lut leng chuan shift key ti hi omsa don lawa hi kan delete le photanga ti la kan ti chin na ne keyboard ta kan lutanga add new keyboard ti hin kan lutanga ta hian shift ti kha kan chunga hei lo hala shift key ti hi kan select ani ti chuan shift key ti kha kan luta allow full access ti hi kan on don ani on tur ani kha kan no hriat lo pal takin hi kan on ang line off dona elo ni le maya chuan kan back anga muang rang deuh hleka ka sohina boi thlak trina chuan application a hin kan lut leng swift key te khan te chuan next te hi kan metanga khan setting a luta a ta hian mizo kha kan zong don ani mizo tong ti kha kan zong dona hi kan delete anga edit a ka kala minus khi asen minus ka kan met mai ni ti thaleng chuan heta mizo tong mizo m horop zona kan kal thla ang thai thla charanga hei mizo ti ama noi mizo tong hei kan download ang te khana java kan chole charanga chuan hei mizo ti hi rin on hala ti chuan edit a khan kan kalanga english india ti hi ka pai dei ni chuan pakhat ka off thung boka en on theya hi pakhat hi english united ti hi sorry hi chu ka mek sul ni qwerty ti khani me yang kan off ang chuan nota kalchin do ni la thu zia na turang che khan he chu ni lo ka bel lu tu lo ka phone ani lo va ta hian note kha omin ka shia thil chu theina kha ta hian ni hi chuan ta chang hen kan tianga iPhone hi ana han ka phang ve zue ka phang le pe lo wa ka bel lu tu lo wa chuan khovel lem khu kan mo ta khon kan met wang dor ani te khon swift key ti khon kan select ang ball phat ka kan select ina tian ti kan meta kan thai phei zeu khan ti kan meta kan thai phei zeu kan ti kham ta mai ni kha a man dan chu ni ya chuan keyboard setting a kan lut thei boka hemi khovel lem khu keyboard thlak na ni ya ku english india ti kha ka on chuan ta khana thlan theya khan ti kha man thei ta chu ni ta mai ti chuan off tur neu te po om ve chu kan ti hal lo nga ka hriat thiam dan danin khoi ve le don ya ka thiam lu tuk lowa khovel lem kan me wang khon keyboard setting kha oma khu chung bera khon han luta keyboard te kan lut le swift key te khan helai chen enga khoi turom lo ni hi te chuan he ta application atang khan an khoi chin don ani kumi ka bel lu tuk lo ka ti to kha helai setting helai
menu kha box pali omna sang tho omna khan in setting a khan e keyboard setting ania shift key keyboard setting khania tian thi ma thlan theya adum lampang deuh kan thlang china ti chuan setting ti hen kan lutanga clipboard ti hi hei ka off anga chuan autocorrect te pawh hi ka off anga chu low correct train tu khania then chu kan du mai theya number ro chu abc ti inject chunga keyboard inject chunga number 1 2 3 om phei khania all some a quick period ti to pawh hi ka off anga at capitalize te pawh khu khu chu off lawang sentence le horop punctuation hanzawa full stop hanzawa horopuilan na khania kan off lawang ti chuan ki click sound ti le chu ki me ro zonga sound dot om te khani mai off lam hi mai don ni hei ko off lam hi a tangkai lo tura ka ngai de ngota khang kha chu nang ma ni lampang polo in zir mai gula a phone nei tu zok a phone nei zok ina in she thim ka ring zoka ka tha thui lu tuk lo ni kai po sei ta ka ka man ngai lo thil ani ya keyboard ta an en na chinanga holo number om ta helai hu tong tha ti te arun langa a phone setting a hin ko off box ya ka tha thim lo hei off na lai kha indu ka ring box ka mu zo box si lo fa ai kan ona kan off a then heng te kan off ka ka soi ta kan khan mar chu ka mu zo tlat lo mai hemi bi ka hi angai na tak po ka shlo kha zong kha ni ta sela thamain ka ringa kan zong kol fe a mar chu ka mu mai si lo wa soi ta kan khan iphone ka mang lo wa ke chon android ti ka manga man ngai lo te ni wang hian hriat thiam hi har dawa hami ti ngor om naka tun tuma chon ti thei tok ni mai sela hei eta general te kan kala language and region ti te kan kala ta te kan off kan off te ka te kan zong kola ka mu zo tlat lo mai a chuan khalampang suggestion omang chi kha chu hei lai te pawh keyboard chunga te pawh kan off a thei kha kan off a kholai chung mi ho ku spelling check spelling ti te ku chu ron om zel mai si a angai na tak a thelawa a chu mani lo in zong tai la a tho me ti kan ti chu kan mang thei to tura ngai me ang heng zong ko chung po hianin kami suggestion a kha thil type zonga suggestion a hi hei lo lang le vele zel si a chu wang chunin ti thiam po a haratia ti man dong chon ti kan met wa thai phei ding lama thai phei kan mai suita kan khan ka phone android ania hit ka thianu phone ka manga ten chong ron pui ni ya kha zong khati thei ni sela kan hlok pi ka be se ka lo me